Denge gel, Denge Kurdistaniye. Jinavendan uçayan aradığı denge gelden başkoların hinja iru 22 Nisan 2025 seyşemli Brüksel'e saat ne lahamedede. Emin uçayın serisi ve peşkeş bikenden damazade rebe rapoya. Rebe rapoj bu sırı süreye önder peyam şant endamen şandaya İmralı'dan parti Pervin Buldan bu Parizleri büroya kıyaset Salih Faik Özgür Erol bu hevditine rebe rapore durçun İmralı'ya. Şanda yapıştı hevditine liberna koşhaneye ku sırı süreye önderliği dermankirin da huyaniyekten. Pervin Buldan peyama rebe rapoya bu sırı süreye önder şandaya parvekir ugur. Rebe rapoj bu sırı süreye önder uha gutiye. Jiberna koşuya sırrı şifayı خیره دخوازم جمال باد دوستانی و حسکری نویرد بیجم در باسوی بی و شفا به بسر سوره öndere 12 سالر مسایی من هیه او جسم سوره جکوکا ترکمنانه گونه شوپیا بابا اسحاق temsil dike hevdana ayştiya mezin kirin de şahse xode peştaraza civake hem meclise hem derveşkan ya ku de şahse vide şindar buye emjere de bejin çanta Anatoliye tışta ku emjere de bejin ayşti genen Anatoliye u gevne şopiyen Türkmenan şindar kiriye önder keseteke vusaya u evji cevhera rastinya Türkmentiye naslamay heri başya ayştiye u naslamay heri başya çandeye çanda önder ya tek koşunal dijinleyini angeleke giringe önder evneyini ve gerandın aliye ereni ez dibinin ku herkes diçene xoşxanaya ku önderle dimine u dilsozya xoya bu biranin avire eşkere dikin riya ve giredane de hevdanin miyen ayştiye jî texin pratikede carek edin ez jibuvi malbatavi u haskerinin vid bejin derbas bibe ez hevi dikim ku demek ki beri demek ki baş bebe u becoş u behes tekeve navamede. Pervin Buldan da zanı ku hevditina ku duh bre rapore kirine 2 saat univ dom kiriye u hevditin gereki berhemdar derbas buye. Buldan gut ku bre rapo derbare pevajuye de heviya xwe u xabate xwe de domine. Dem Partiye bu hevditine serli vazarete adalet eda. Şandaya partiye ve kevi demokrasiya gelen Dem Parti bu hevditine jiberna xoşiya endama şandaya İmralı'ya sırı süreye önder. Hat bu talif kirin pek vere serli vazarete adalet eda. Serik vekilen koma Dem Parti Gülistan Kılıç Koçyiğit o sevsayı temelli o haberderke komisyona hukuk o mafemruvan Öztürk Türk Doğan dışandaya de cihdi girin. Şanda HDP'den parti u HDP'li hevleri xabatevan berdevam dike şanda HDP'den parti u HDP li başûrê Kurdistanê têkildarî banga aşî civaka demokratik a rêve rapor rêza hevdîtinên xwe didomîne. Şandê duh jî li hewlerê bi Hizbê Zehmetkeşanê Kurdistan û Komelê Dadgeriya Kurdistanê re hevdîtin kir. Di van hevdîtinan de pirsgirêkên li pêşiya Netewa Kurd hatine nîqaş kirin. Ömer Çelik Kuddibek ve Mehide Geşedane Niçe bibin. Ali Kariseroke giştiye AKP u berdevke AKP Ömer Çelik derbare pevajuye de ahve Kuddibek ve Mehide Geşedane Niçe bibe. Bi teybeti demaku havirdora kaotik ya ku cihanette de derbastı be em de berçavan ra derbastikin. Jihila herkesi ve teditin ku yekitiya meya civaki mezinkirna pivana demokrasiye u bigelin ve herimi u ciranan re dınav hevgirtin ekemmezin debin ve jbu paşerojan geleki başbe. Yereje tekildarî roja rojnamavaniya Kurd da xuyanî da yekîtiya ragihandina jin yereje bi da xuyaniyeke 22 Nîsana roja rojnamavaniya Kurd pîrozkir û got
دنگ حقیقت جارا دسپک د سال 1982 انده جالی دامزرین ری چپمنی آزاد مازون دوان و لزندان هاته بلند کرن جوی دمه و چپمنی آزاد بو یک جبنگه انتکوشین عدالت آزادی هبون و دموکراسی یه رژه شهیدن آزادی ببیر آنی گود دیدیرو که چپمنی آزاد رولا جنن کرد گلکه گرینگه چپمنی آزاد خودی رولکه پیشن که اجواکی و دالی پرورده اجواکی در رولکه اساسی دلیزه نویسکار محمد سرحد پولادسوی هاته گرتن نویسکار و روزنامه‌نویس محمد سرحد پولادسوی دسی نیسان 2013 لسریه تاخ شهروان آنافچه رها پرسوسی به بهانه توربه بمبیان هاتیه گرتن و به 7 سال و 6 ماهان هات بو جزا کرن پشتی کو دادگاه بلند جزاوی اریکر پولادسوی لناوچه رها کارا köprü لجیه کار هاته بن چاو کرن پشتی کو لعدنیا رهایه بریار هات خوندن پولادسوی شاندن گردگاه رهایه تیپا تیا رهایه اولکاریا Operasyon Evlekariye emci gelek metersiyan parast Operasyon Evlekariye le kampohule devam dike ev operasyon bi teybeti jibu parasna mafejin uzarukan geleke giringe Jijin le kampohule Hiba el Ali u Neda Ab el Halim le sermijare jani feraxvin Hiba Ali dibeje emjihin beşin ve kampe detirsin jiber ku metersiye ke ciddi heye de kampe de janeke de قبیله که ده لسر ما جنان فرض کرنه او یک جی بزخت جنن خودی مجی دایشه و تکر کرن زوری لمدکن کو ام لسر فکر وان بن لی پشتی کو اپراسیون دست بکر ام گرکی که خوش بون جبر کو ام به حسیان کو ام بتنه نینن ده همان دمده هیزه که هیه کو دکاره مجی بپارزه ندا اب الحلیم جد بیجه ام دروشه که خراب دبون زخت و زورن جدی هبون پشت اپراسیون زخت و زور رابو گفین کو پیشیامه توا هاتنه برطرف کرن herkes rasti fehim ker pişt operasyona gerek tişten ve şartı eşkere bun em ki xoş bunu ev operasyon peyvisti bu operasyon hem ji bu parasname hem ji bu parasna zaru kelme gereki baş bu neda ab al halim heri david beje dafazı heri mezin yajinen le kampa hole ve geralı jiyareke asay yalı dervi kampeye em duxazın malen xwe bijin Dmevlida sakine Arad de banga gavavetine hatekirin dayka aşti sakine Arad de dozdihi adare de jiyana xoji de stabu endamin metsadayken aşti bu dayka sakine Arad لکومل تاخ مولانا خالد یالاوچیا Ahmet Reza Mevlidtani بردف کمی صدای که ناشتیه هوا کیران د مولد د اخوی گود ساکنه آراد توای امر خوش بو آشتیه تکوشین کریه حسرت اوی اجبو آشتیه هج دومه ام ایرو و به حسکر نکه مزم ببیرتینن بلا اف بیرانم به وسیله آشتیه بلا به بدایکا هری داوی اجبو آشتیه تکوشیه لی آشتی ندید ام دخوازن مزگینی آشتیه بدن ساکنه آراد لی بله دستین جبو آشتیه هاتنه دریش کرن هج لی هوا هاتنه هشتن و گاوک نهاتی آویتن بلا دم دست آشتیه ور روشلاتا ناوین و کردستانه ام جبو سره önder کو نهاتی تداوی کرن جی şifaya xeyret xwazin hevîdarın baş ve û têkoşîna xwe ya ji bo aştiyê ku herkes bi hêviya wê dijî bidomîne. Girtiyen SP û SGDF li dijî têcîdê dest bi grêva birçîbûnê kirin girtiyen SP'yî û Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst SGDF li dijî têcîda li girtîgeha Silîvrî dest bi grêva birçîbûnê ya bêdem û bêdorveger kirin. Girtiyan têkildarên mijarê daxuyanek dan û gotin girtîgehên ewlekariya bilind weke tîpa çalê hatine avakirin û girtî têne îzolekirin. Parêzerên girtiyan ji ragihan ku Adnan Özcan û Ahmet Bilal Bay yên li girtika Sincanê têne girtin duh dest bi grêva birçîbûnê bêdem kirine. Mazlum Ortaç û Onur Yoldaş Mete jî li girtika Karatepe ya Çorlu dest bi grêva birçîbûnê bêdem û bêdorveger kiriye. Parêzeran anî ziman ku ji sû çar müvekkilên wan 12 kez bi sevkên sürgûnê şandine girtîgehên cuda.
Belə qodan cəmən uçən sərisi və peşkeş kirin ana xatirə ödəm başı.